Ke pasang kok sang tia trakalong bait kapatong ajok adimalong amad inuda pran kedam. Nizang Karibanglong District Press Club along Budiri Sofalame ke patopong. Rengpuli Hospital Kangkir Ponce kaputaka hokpe dalam kacini jiapan kese lamdingro dabi tungatumpen kahumridam. Ningke meabang pemohon hansa hin pen pregnancy woman osu cepat hem ke pekpon. Bokajan PS ke parlo japra langsung Mother Teresa Charity Mission adung ihum Pulsar 150 abad registration number AS050842 ihum ke pasang kok sang tia truck NL05D 0015 apan ke patong ajok adi malong amad apran dam nanglu alang lekawani Golaghat district asor japra jana ongahem ka cebang bom mahud lili aku si kopai kilang no Jonathan Puabang bait pen ke patong ahir kang tangra ka jok adi malong amad apran dam nang juli lapen wangra pedari asang huwa bang areng solo ke tek dulong atum tong sikot pente boket bokajan CHC along anse kelang jia phan pon lo api bokajan rai komasai khila pen SDPO John Das atuma dimalong pale dun sikit hitangar pum chipari deng pon lo hanjang lang super Egyptian rompi nang kilo abirta Malang News. Kedamtang ningkan surihin nera krenar ke baningkan WKDPC mate West Karibanglong District Press Club amahang pathek pondu bangsolong Daniel ing hia phanse mei phuang hoi pang ni pondu lapuson bang mom si pining surihin nera ing kore hini aningkan anke ningkan plipleng tanglu lasojok se matijong ni phai ing koyar ni Hamren Circus House along bodi resa fola sai deng pondu bangsolong WKDPC ame phukimi arpu Joy Singh terang lapen kongchun bang kimi arpu Alok Bormon Borburu atau phansi pek pondu keongdung West Karibanglong District Press Club aklembang patum cetong dun semesen pen bang swasai pacun pong Hamren pen rostom ing tinang kilo abirta Malang News. Circus House long West Karibanglong District Press Club risaful lo bang swari risaful long keongdung Hamren Press pen celang rapet klem rapet ajir pojir pitumpan arpu amukha panon pipon Soal taksi nilifan piniar ni laso kethedung arpu na piponopot nili Hamren district along bangkuhan ma kedua press lembang foto mata nili ningklong pen tobe churupon lo la penon ke bang tuji eprang ilitum press lembang foto akisung pendanglok koson si ilitum anso se bang ason tamne kapaprang ponima kalau sudah dimalong bangke unan penili tum klempo na penili matha penili jopik pini ni long nang dudu na tumanta working person Bandanglok general secretary Bandanglok bang pudon tame ingtang jing ang pen keklemi aphan aning chisik pame lasi nil tum anso se paprang ponivasi nile ni tum tame choning report Rada tumning ka chethenai di pholong ke do anam ke thedung pen kesu ka chelanga hem Rengpuli Hospital aronri pen kang pupon alo ka chokla blia jong nini thama prang pen Joint Director Health and Family Service pen so cause notice policy mati jong ni phai ing koyar ni alom pen ing hapon chekle bangso birta long se hok pe dalam ka chini jia phan ke se lamding ro dabi tunga tum pen homridam ka homridam hot birta ke long ateng ke la bangso hospital cheklo joner ke ba prang pen ta ke choklim aron alo avc ke so lang dun bom la pen hadak doktor atum ta appointment ta ave pusi chini dun la silaki isip heri memang tek binong lo rada pran la pen methang jong junga le aphan aron ria sai ki claim atau aphan ahok pedakang sai kelong japan inquiry committee pang ni ponang jipusi ke ase therapy ami pu Thompson rong pe hin pen ka chuningri patu pon di pumen adventure nan senang ke palia birta Malang News Karbilo Charlie asong hin pen tong sekot media court itu ban chokha pon lo pini laso apporting pen nang ke phating pen ai sitong thepot media court itu man ke chengsi chorol pen ka dong pejeru sipini niltum Karbilo Charlie asong pini jasmet pet pini laso media ke pha bangke nilitum ala Rengpuli isi medical hospital alam the pensin pini nitum dikhek laso press meet phapon arjulong teng polote ladak ka bangke atumi pen bangke close check lo pulam niltum arjulong pen bedawat dak niltum hadak lang dam lo thek dam long lo
haladak bangke bon binong son athi hadake doctor sinut tabe pen hada ni to inquiry pon ateng kar chini pon ateng polote halada bangke cheklo joner ke pen a license masi avelu kolam sinil tumar julong la bangke phere me binong pen itu maru chini thu bangke ladake department mukha bang department mukha troxy narkep ne sirkep 9 departments ne ko ane dok sita la song bong benta latum appointed doctors ave polam silatum hadak pen paklang la lo polote bahari phere me alam binong munit akai phansi latum kijui doctors atum munit a life phan kijui bangke lake kse hin pen sodak pen pinrem lo ning duk lo pen nil tuma hin pen chunungri pang tum bangke la sodim prabjin pen Karbang Autonomous Council Health and Family Department atum pen langchari do nei posinil tuma hin pen pungtung nilitum la sodim long aru chini ponthulo nil tum hadak dam pen thek ponlo bangke latum 16 ani 16 la so cheklo lo tarik rate drop December mati jong cheklo la so cheklo pen bangke Joint Director of Health Service ahin pen haladake sokos notice palilo polam bang nil tum dilong lo sila so sokos notice ke palia bang apor teng pen la so ke intervene take apot nilitum karbilo charli asong ahin pen Joint Director of Health Service lapen Karbang Autonomous Council ke chari atum han nil tum ahin pen choro pajero si kewangji arni abangke lason cheplang pledet nangji pusin tum karbi anglo Autonomous Council ahin phanil tum chuning reporting tum pen laso aghotna ke pho aputak tong sekot pen inquiry committee parchap ni pusinil tum karbi lo charia song ahin pen sodak pen chuning report si lason kewangji arni pacheplang long de je phansinil tum puthot media atu matheng no pen nil tum chuning report thulo labang so cause notice ki pike 16 December ko sia jong tang te 8 months ke latum license renewal kuri repensi latum claim bom no tang te la so ko an ko pi ko son pensi la son ke claim nong lo la so pathang hin ko de ke da hadak ni tum karju ponlong ke thek ponlong polote halada bangke isi Board of Director lason silatum ke pang ni do polam sar julong Board of EC company son silatum parjablo pen Board of Director si laso a hospital bang solailo polam sipulo sita Board of Directors tumang latum mangke amethang personal jungjung alia phan amethang a pharmans cheklem pen si amethang si kache rai phan si latum ke body polam ke klangda masi la documents mukhaan bangke la Board of Directors hadak bang hini do polam siklang lo halatum bensi la so documents an bang ke latum chepatu joy lo chibi ver masi kaprek tum chinin del hada committee tum pen ke kachangwai ajata ve dan masi la kaprek renew ni ajat ni alam bang tha chin del lo posi latum hadak pen thang lang pachini do la so la bang so reng puli ayam phu ko man chini ngona reng puli ayam phu jasmet ke nil tum chinne sita Board of Directors atum ke la bang hini amen siklang lo Dr. Mongwe Kro pen Dr. Jiten Teron la tuma bang hini amen siklang lo si kaprek la so committee long ko andulang ni hala bang nil tum chinne Nilip constituency arlo chuki hola warprok arong along matri ghar mati oso chopathya sar bimarata aphan pu panong pisi mohon hansa hin penhem pekpon warprok laki nilip constituency arlo isi kappa phi hup arong lasi warprok arat ke dam ke banga bar saya phan sung pik khangjang athila bangso hawar non puta mesen ka chelenga towar avela lapenan par tala bangso hawar along keso ka chelang jia phan anta mesen hawar sai avela so jok so dedun ederlo ahudlote rat ke sung chetong nangwerlo mantune keso atuma phan chuki hola an kaciwan bom titia huta toware benga pran ke dam nang ta bachu busira da tompen lam the chepaklang pon renti lasilahi alamat hapen inut aning ke me bang phu mohon hansa hin pename thang do bom hemta matri gharamen irsi rada phan pek pon labang so hem kapajir pon ke tong sikot pen kesok yon ia tum labang so hem along sang longpho lapen tong sikot pen ki se kilang atuma phan birta pipen mate chuki hola BPHC along birta nang pipen se kilang atwa phan ke pha ponjia war sai dopo lasona war sai dolote asta ke joy popo se mohanan se penta pherang ke tum ka homri dam hot nang pachini do news desk report Malong News
la soal ahem bangke nili mahanget hage hadak lo me non bang ni tum do de lo nili pe nili pota chewoya masi ahem khali lo kamar dak chukheola pc not chokamar strategic bi pen eson son ya lam chet han ben rong asar han pini mesen our side oi mine puachin ki chet han ben alang ita nang ra masi matri ghor puisi scheme do so scheme ponsi la so hemanga nili hospital sor pasi senai dalo labang so hem ki kim ke na limit na long le lo ma mate ko son ajalo oh nili mela along le lo sarpi sarbra do on hosi dak ki kim pi ki jore kali ni kali nali donation gp fe lo ni mene ciri kon bang do ni ini ciri ini bang do pota ke do di medi hem ki kim kaddo go beta na li kim tang hem si don pidat lo to pipi lo nang hadak posor ke so ada kowe do keso arong do non mahada ki joy ki kisi da so hem nang de long ki joy ki mate siwa hai da sama ba sai nang ni siwa sai bange dak mane halloween chukela pesian jo angi bange so chopathe tanda kwani kilu ke song doko na so kang so jok sini li so hem tipilo labang so hem long ke pipi facility do lo na li than ke latrine bathroom do lang do kitchen do to Japra lang solong APHL sa song tum sikshidula puthak chirok to kame kang nipong matijong ni phaing ko re CR ni Japra lang so Nehru pathu aklam long APHL sa song tum sikshidula puthak chirok to kame ing nipong labang so ja mek APHL se sarupothar constituency ame phu baburam terang hin pen se me chipahim phu pong me long APHL se ame phu je aika thar kong chemang sarkiri rong phar pen chenglo ka tumta chetong dun me long ja semet APHL se song kapang tangji phansi ka chetan ka chimum padupong lapen labang so me long amatar mu ke dengas tame patupong UDFS BJP penceng lok don ko ra phoso se atum APHL se song along chipa okdun pusi me along pangdak pon lapen la anso se rada tum APHL siwang piklang pusi pherang ke thengno je ai ka thar pen lamthe chipaklang pon hanjang lang supen Egyptian rong pi nangkelo abirta Malong News pini bain ko ra pho bak dor ko pini bain ko ra pho ar kom di kalang bo bain ko ra pho na join dut pini asong ke dake ye UDFS la pen ke BJP pen na pol dake ke ongnai la pen Congress pen Nanti lagi dam tang hut la dipendro putak nanti tu mehin pen filo dipendro pangcho la so putak ni litum DC long SP long ke kam claim lo nelita ahem ta dam lo la pen non nangite ni tum nangite la poli non ni tum ke claim kama thak ni tum non mai ka chingkrin ni tum puing tung te la puyo son claim mi pumat claim ke der le te chok che daji la sini tum ke pu kang tung ke le te lo teng ben just ta claim pu la justice ke long ye phan ke claim vek pu Nanti la bang so long la non Jasemet la rong lu kitu arat atum ke la bang so putak kacini nes ke ong kopilo lage on alam ke ni tunge la si aron alam lok si ke than lo la ti la si aron thu ke hok aron ke chini pik nangi la si six schedule alam chot kali constitution alam chot kali eli tum CRPC IPC lai ho alam pen Assam land revenue law la pen karbia to me thang aron alam ta chi chini onai la si ni tum la lok si ke than lo arong tin le nang hang si tai ni tunge dam po la ke than dam bom po athema aron pensi chedan che song nei ilitum la ke democratic aron polo democratic aron ang bong si dopot la so teng si che song nei ilitum yong si la soluk so dak pen ke claim ga la ka phrang men na claim bom lo ke di la ke la soluk so dak pen ke claim bulote la ke government dung e itum phan nang ke beng ye phan nang ke dong thip ye phan ke joy mu chot lo la thuke alang litung ke la ka che hok po ilitum soluk so dak pen claim lote la si soluk so dak pen claim ke dani soluk so dak pen e phana pe claim to ye phan si hadi la munit pa pithi varet la pala Assam government tum ke non de choma thage karbi to mala pithi varet ke theng ke chok ke claim varet ke ilitum phan habit nang ke toy le ye phan lo na pui la pen arni si het si ningje lo he election do de pinta election do nang ne pul hedi pen hala tum pulo
Nitum APHLC tum si celang pet ing tung te pula hadi. Ka celang pet pula ko nat lo celang pet ningje ulo solam. Ningkan ke tombak dulu solam ngan ningje. Ka celang pet ke biye pilong si celang pet. La si hala tung bang lak plibak dokok lo ke hada. Ni tung lak isivet ke nonta. La ke celang pet ke ha biye pilong si celang pet. La celang pet tum pilo klaim klidet. La hello alam ke te. La pena jaga tum pulo je election hai hepin seta itum claim un pulo ange ni tum han pulo arni sihat lo ratang no si aning yelo हर की जुन बन घरी की बेगा तो फान सरकार पेन कपा चेरे तोय चेरे नॉन चेरे वेग नॉन लाहौर जुन लिंग पेन घरी के बेग अतुम लाहौर कांगरी क्रेप थोर थोर पेन घरी के बेग अतुम चेरे रे पुलो दे नांग नोंग राय कमसाई क्या काय बंगा बान दाम थोर ताहाय लापेनान परता फाते कर लो दाम नांग सी मांगमुन क्लो दाम वी नांग ककजी कांगरी कांगरांग बेन घरी के बेगा जोक अनिंगकान वांग ता लाग अमनी दा पर पिया प्रान के दाम नांग दोलो लापेन अफाई अफी ओंग नांग बात ओंग लो लासो जोक सरकार पेन अपर होटके कांगसाई पासो दाक ता दोलो बंता हामफांग लोंग गाड़ी का चिंकोय जुमजे नंग बात बम सिदु लसी पुथोट कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट आसाम हिन पेन पुथोरा डिस्ट्रिक्ट तिना लोंग ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अतोफान सोदाक पेन लामथे पाले तांगो नॉन के बांग जी क्रिसमस अपन आरेंग के लोगा निंकन किमी ऐसे कांगरी कांगरांग पेन गाड़ी के बेग दोकोकते सोदाक पेन सरकार कमिंग साई पोनपो लापेन गाड़ी कांगरी कांगरांग पेन के मादुदा गाड़ी वेग लोंग ले लापेन वेग नांगनी पुसी कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट आसाम हिन पेन लामथे चिपकलांग पोन तांगो न्यूज डेस्क रिपोर्ट मलोंग न्यूज Wolongko majalong kechengsi winter badminton tournament kapathupo Matijong ni Phaing Koyarni Wolongko maji United Karbi Club along Greater Wolongko maji Press Club atumben jipatirpi ponsi kechengsi winter badminton tournament kapathu padupong Jasimet Karli tang Joy Singh Bela penalang lichor Karli tang anima ingtipi atau amen pen salabangso kapathu padupong Jai Megalong aluhia man pen Karib yang long termas councilor EM Madhuram lekhe abarin PWD chairman Longki Be Horinat Ronghang SF pen chenglo katumta chetongdu labangso kapathu ang dum ketia long dipu tim lapen hauroghat timang bongsi pathupon kapathu ke mesena jok dipu tim atumsi chepahai pon Wolongko maji man Rakesh rong pharnang kilo abirta Malong News Karbi United Club Asai Ahmad Hengno Karitang Joy Singh Be Lapen Karitang Anima Karbi yang lawan Autonomous Council Along Abarin PWD Board Chairman Ahem Longki Be Ahem Makesar Lapen SRP Amen Pen Kita maksud ke Cipi Mohamed Pen badminton ke Patsumon yang dia Arni dilipan alang itu macam pen ini lah bangsa Patsumon Noi Gipia saya lepon masih badminton ke Patsumon kali itu mesti Olympic sports lo itu Karbi yang lo termasuk konsilasi yang stabil alang li kita labangso ke Pachigu dia mana mangke amit hang kan masih kori konflik masih ini tim stami itu siam sa kita mau ngalai ke body so ini tunta kori tu nampo lagi bitang sekali je yoga prana panda terluka stami badminton ke Pachigu benari yoga prana practice one mile itu practice apa badminton ke Patsumon hendak kiminai ini bang yang praptai sports ke dalam bulan ke la badminton masih bukan tapi kita lo jalanin Indoor Stadium tu sports complex laso asai hem macam laso sports complex tangguh bulan ke ada badminton ke Patsumon ani mas kami itu Charlie bisa nanti dulu masih labangso klaim kita di dalam sektor karena ini di Januari pada lo Prabjin pada batang ini man klaim bom lo tang sini ong lo Prabjin kan namang so sports complex ta tangkon to masa datang lo tang ke asal lepas kita ini tu datang tu cepat tidak mana dia lagi ini tu rata kompoti lo macam ni asal lepas itu penceng lo kapre lepas kita meli tu lah dah ada mati dapat kita kalau itu ni jatuh
moderator Julia press club ini dan seperti di pon sama saya ini dari pon nama itu kadu kali dan press long cerap long dan orang apa kami jadi nama itu kali itu saja kalau di rakyat ini kami ada di cerap pun. Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.